Please welcome Mr. Toshihiro Suzuki, President of Suzuki Motor Corporation. My great grandfather, Michio Suzuki, created with a simple desire to make his mother's work easier. Since our establishment as Suzuki Group works in 1909, Ja, tudi Suzuki je vstopil v elektrodobo in avtomobil se imenuje Vitara, e-Vitara. To, da so pa izbrali znano ime za nekaj, kar je povsem novo, pa ima seveda zelo, zelo močno sporočilno vrednost. Namreč tudi v elektrodobi bo Suzuki zagotavljal štirikolesni pogon in pa terenske vozne lastnosti. Ta dva elementa sta tudi pri tem elektroavtu ključnega pomena. Vitara is moving on to a new phase, new era, but not sacrificing the design and the way of thinking about 4x4 SUV. We chose the name Vitara because the way we made the car to look like Suzuki, not just a regular EV SUV. We wanted to remain heritage. We tried to not over-design it. The body itself has to remain as simple as possible. Capability, if we compare to the ICE Vitara, is more or less the same. But the response of each wheel to grabbing a road surface, EV is better. Za Suzuki je Indija pravzaprav glavni avtomobilski trg. Za občutek naj povem, da v Indiji v enem samem mesecu prodajo kar 220.000 Suzukijev. V celotni Evropi skupaj v enem letu prodajo samo 180.000 Suzukijev. Verjetno zdaj že slutite, da ta električna Vitara nima za Indijo nekega posebnega pomena, vsaj v številkah ne. No, ta električna Vitara je najbolj evropski Suzuki. Suzuki, ki je najbolj delen z mislijo na Evropo. Ampak izdelovali pa ga bodo v Indiji, v novi tovarni, v kateri pa ne bojo izdelovali samo električne Suzuki, ampak tudi vse prihajajoče električne Toyote. Ja, e-Vitara ima tudi sorodno Toyoto in to je novi BZ kompakt. Do zdaj smo ga videli samo v konceptni izvedbi, ampak tako nekako bo izgledal. Seveda, Toyota in pa Suzuki sta vse bolj ne samo kapitalsko, ampak tudi inženirsko povezani družbi. Lahko rečemo, da peljete v še bolj poglobljeno prijateljstvo kot do zdaj. Vemo, da že do zdaj je sodelovanje med Suzukijem in Toyoto bilo kar zgledno. Rezultira se v dveh modelih, ki jih Toyota proizvaja za Suzukija, sicer Acrosa in Svejsa. Zdaj pa lahko rečemo, da, in to se nam tudi zelo dobro zdi, da se bo pa ta tok obrnil sodelovanja in da bo v bodoče, skladno s pred kratkim podpisanim sporazumom, da bo začel Suzuki proizvajati avtomobile za Toyoto. In sicer, kar bo električnih baterijskih vozil, bo Suzuki proizvajal v tovarni v Indiji modele za Toyoto. EV component parts are developed jointly with the Toyota, Daihatsu and Suzuki. Other than that, developed by us, Suzuki. Toyota je seveda neločljivo povezana z olimpijskimi igrami, no vsaj bila je doslej, pogodba se je namreč iztekla. Ampak tudi to, da je Suzuki te dve premieri parkiral tukaj na ledu, je na nek način že nekakšno ogrevanje pred olimpijskimi igrami, ki se bodo leta 2026 odvile tukaj v Milanu. Suzuki pa hkrati sporoča, da je velik pokrovitelj umetnostnega drsenja. In predlagam, da se zdaj vzamemo nekaj sekund za neavtomobilsko romantiko.
Suzuki je izdelovalec majhnih avtomobilov in tukaj pa lahko dodam, da je Suzuki tudi izdelovalec lahkih avtomobilov. Baterijski električni avti, kot naša nova e-Vitara, so samo en segment v prizadevanju Suzukija, da se maksimalno približa čim manjšim možnim izpustom. Za nas je mogoče ena recimo zelo pomembna stvar, delanje lažjih vozil. Z nizko težo naših vozil so neke projekcije, da lahko prehranimo 20% goriva, samo na račun nižje teže. We try to make a carbon neutrality by the multi-pathway. Means not only the EV, we're gonna have a FSV, CNG, biofuel, such and such to make a carbon zero. EV 化することによって非常に Electrification has various factors such as the damage to the road and there are many impacts to the environment it becoming clear for the recent days. So we have to think what is good for using EVs. So we have to think of situations which is the best for the customers, and the manufacturer has to think what is the EV best for the customers. On the other hand, customer has to learn what is the best way to use EVs. So I think we are now in the stage to learn how the future should be. And looking just as examples, EV can be used for the short-term commuting, and hydrogen vehicles can be the long range. So that kind of having some sort of selection options could be considered in the future, but we have to think carefully and monitor the situation. であるとか、そういうような違った選択肢っていうのがあるんではないかなというふうに思います。This is the 150 AC11. The range 400 kilometers. Reason why we choose the LFP, there are three reasons. One is the durability, safety, and also it is reasonable compared to the NMC. E-Vitara bo na voljo tudi samo z dvokolesnim pogonom in pa z manjšo 49 kWh veliko baterijo. Če vemo, da se Vitara do zdaj prodaja več kot 80% s štirikolesnim pogonom, sklepamo, da bodo tudi pri tem avtomobilu prodali večinoma štirikolesno gnane e-Vitare, tiste z večjo baterijo. Zdaj, če se bo to dejstvo spremenilo, da bo Suzuki prodal več dvokolesno gnanih Vitar, bo to verjetno pomenilo, da si je Suzuki s tem električnim avtomobilom razširil svojo paleto kupcev. What is the next model? Do you have this model? Good question. Simple and good. But unfortunately, it's secret. Top confidential. e-Vitara のアイスバージョンであるとかハイブリッドバージョン。So, we are doing some rehearsal 2 days ago, and then I also imagine that how it's going to be with this car to be hybrid or maybe other cars. But we just developed the car with for EV vehicles as a EV platform. So we like to carefully watch how the sales of the battery EV versions of the e-Vitara will be for the moment. しっかりと見ていきたいというふうに思ってます。Suzuki je znan po manjših, kompaktnih, predvsem terencih, SUV-jih segmenta A in B. Tako da zaenkrat, to pa mislim, da lahko rečem, više od teh segmentov z prav Suzuki modeli, zaenkrat lahko rečem, više nimamo namena seči.